Urubanza rwatangiye kuburanishwa mu mizi tariki ya 20 Nyakanga uyu mwaka, na nyir'ubwite akaba yarahari aho rwaburanishirijwe mu ruhame ahakorewe icyaha. Icyo gihe abajijwe icyo avuga kuba ubushinjacyaha bushingira ku kuba icyaha yakoze yaragikoze mu ijoro afite icyo agambiriye nk'uko abatangabuhamya babivuga, yisobanuye avuga ko kuba yaraje ku biro by'akagari mu ijoro ngo byari mu rwego rwo kugira ngo acunge ko amarondo akorwa neza. Ahageze asanga nta bantu bahari, ahitamo kururutsa iryo bendera kugira ngo azarigaragaze mu nama yateganyaga gukorana n'abashinzwe amarondo kugira ngo bisubireho bityo bakomeze gukaza amarondo. Urukiko rushingiye ku mvugo ya Habiyaremye Joseph wiyemerera ko yagiye ahari ibendera rya Repubulika y'u Rwanda maze akaryururutsa akarijyana iwe mu rugo ndetse akarihisha munsi y'igitanda. Urukiko rwamuhanishije igifungo cy'amezi 6 ariko agasubikirwaho amezi 4 mu gihe cy'umwaka nk'uko byagarutsweho na perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Sake Niringiyimana Innocent. Yanishije Habiyaremye Joseph igifungo cy'amezi 6 kugeza ku igifungo cy'amezi 6 Habiyaremye Joseph yahawe agisubikiyeho amezi 4 mu gihe cy'umwaka umwe agafunga amezi 2 atangira kubarwa kuva ku 12 z'ukwa 2016 byafatwa. Tuvuze ko Habiyaremye Joseph asoneye gutanga amagarama y'urubanza angana n'ibihumbi 25 kuko yaburanye afunze. Abaturage bari bitabiriye isomwa ry'uru rubanza batangaje ko ibi bigomba kubabera isomo nk'abaturage bose batuye uyu murenge wa Rukumberi. Yewe nari mvuye mu isoko ariko ngeze hano biba ngombwa ko numvise amarya y'urubanza ko yakoze ibitari byo. Ngiye nkaba nishimiye imikirize y'urubanza, ndumva mbyishimiye kabisa, ngereranyije neza ndasanga maze nawe ubahare amaze kwisubiraho. Mbonye isomo rikomeye cyane ku kirango cy'igihugu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukumberi ni Bwana Ndayambaje Emmanuel yasabye abaturage bose kujya baha agaciro ibirango bya Repubulika y'u Rwanda kuko ugerageje kubisuzugura ashobora guhanwa n'amategeko. Icyo navuga nuko isomo haba ku rwego rw'abayobozi nk'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari ndetse n'abandi bayobozi mu nzego z'ibanze ndetse n'abaturage no kubaha ibirango bya Repubulika kuko buriya ubutabera bukoze icyo bwagomba gukora. Ubusanzwe ni ikosa yakoze gutya mu kazi, ariko ubusanzwe yari umukozi ukora akazi ke, ukora inshingano ze, ni ikosa gusa yakoze kuri uwo mugoroba. Hashingiwe ku ngingo ya 7 y'itegeko nimero 6/2013 ryo kuwa 27 z'ukwa 7 2013 rihindura kandi rigena itegeko nimero 34/2008 ryo kuwa 8 z'ukwa 8 2008 rigena imiterere n'ibisobanuro by'imikoresherezwe ry'ibendera ry'igihugu. Ivuga ko ibendera ry'igihugu ryururutswa iyo rishaje, iyo ryacitse, iyo ricuyutse, iyo ryanduye cyangwa se iyo mihango ryakoreshwaga irangiye.